wasallam. Dia kira Abdullah bin Salam nak katai na jokai na bitta. Agar romalada perlu nak katai Abdullah bin Salam na melo may besiruntu na bitta. Ternyata ada dua hal hadirin yang dimuliakan Allah. Angka dua pasala mailo nakutanari nabi tanana salai bi kampung na Abdullah bin Salam. Latun nari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakadanya Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, belana kampukku kusalaiwi nasaba angka parallu mailo wakutanari nabi ta. Kita agak memang Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, angka dua persoalan melu waktu tanari nabita. Dia namanya menyawaku, dia nama matin roku nareko, dia naburaku waktu tanari nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutanari nabita. Agak memang mailo muakutanang Abdullah bin Salam. Kadang Abdullah bin Salam yero melo wakutanar risuruna Allah Ta'ala. Aga tanran na narikuna puji pung Allah Ta'ala si dia tahu. Aga tu tanran na narikuna cece pung Allah Ta'ala si dia tahu. Wasangamani alaiku na puji pung Allah Ta'ala ternyata na cecaka balik pung Allah Ta'ala. Lebih ramai na rekuasangi alaiku na cece pung Allah Ta'ala. Na yakia ternyata na puji ka pung Allah Ta'ala. Inilah yang membuat saya tidak bisa tidur ya Rasulullah. Ya narana wakatai jopak kurie. Dia nara wakatai kumayihe. Mailo ka mewesita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan ini sebenarnya mewakili kita semua. Ya sangamani alewe na puji pung Allah Ta'ala ternyata na ceceki pale. Lebih ramai na rekoyasangi alewe na cece pung Allah Ta'ala ternyata na puji ki pale. Akhirnya makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanranna narikuna puji pung Allah Ta'ala sidde tahu namuru siddi na puji runtuk riasat dece malomo na runtuk riasangi dece ya kong kade cerrijama risidi onrong mesti engkai kotu mamaulu itawe mesti angkai Mami raja itawe mesti angkai kerja bakti